Manang Biyada! Hello, gagayam at timanan gagayam yo, Jenna Almoite, ang mga kakamakas manang biyanang, amang kabgablaaw kada kayo tinaragsak nga oras yu amin, nga awan labas. Welcome kayo manan dito YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Kapadasan man, ni Kabsat Pilar, saan napudno na gantintay drama, nga makablaaw mampay, da Jeremy Turado di Tabalawi Pagudpud, Ilocos Norte, Vil Rosenda kan Dalola kan Papa na Lando kan Corazon, Constantino, dita Talugtog Nueva Ecija. Kani Jocelyn K. dita Pakistan. Kastimanti ko na ni Kabsat Pilar. Dirman ang biyanang. At dasingin nga anak mi iti asawak. Manipod og bingda na nga ton tarapa at mi nga gasawa para kadakwada. Ti kayat mi agbalindan to profesional kat napintas to ti trabaho da. Rogyak tag salaysay idi kalkalpas da iti sekundarya. Ay na, kamaudyanan na, nakalpas matlaangan iti sekundarya dagiti singin nga anak talakay. On nga rod bakit? Nagbitel daw niya. Kaano la idi ubing dagiti anak ta? Ita, balasang kan barutan. Wan nga rod, ay talaga bumakit kan lumakay tamatan ador. Ubing tapay mo't bakit si kamat? Kapigpigsaan tapay lang. Manulat taon ta, nasurok la 40. Ay na, sumalog mo't tipigsatan lakay. Di ka kadiagin uubing, taadon ti pakadlawan ako mapsutan. Nang ronakan ka, adon ti pagilasinak asumalogon ti pigsam. Salmod Basta siya, ubing pay triknak. Tirik namlaeng ngam tabagim, sumalog ti pigsanan. Saan man aday ta pigpigsa ti pagsaritaan ta? Di pa nag-iskwelan to dagiti anak ta ti pagsaritaan ta. No sa di no ti pag-iskwelaan tan tao. Kat kapilitan nga ijay syudad taawan mo't kolehiyo dito eh. Kaya't kung agbalin to nga engineer ni Dino. Kat nimot Dina, kaya't kung agbalin mo't nga nurse. Bayanta nga isuda ti agpili iti kursuda. Saan adata ti agpili? Taamangan nudida kayat dagita a kurso kat marigatan da. Pilar, awan na ibagbagada kan ka, no anyat kayat da kurso? Awan mo't, kasarita tanto ida tadamagan ta lakay. Umadanin ti pa nag-i-enroll, Dino. Sa Dino ti kayat yung apag-iskwilaan, kan anya a kurso ti alain yun to. No siya, diyako na ag-eskwela, tatang. Anya? Oray siyak tatang, jakmat ang iskwelan. Agtrabaho ak laangan. Total, 18 kumatan. Ay, saan man atila ibagbagayo? Di kay ag-eskwela kahit anyalat biyag yun, no di kay makaadal. Di kay kadi agpampanunot. Tatang. Pilar, tulungan nak man nga gungay. Ungtam dagit anak mo, tapno ag-eskwela da. Dino, ag-eskwela kayo. Ta ikarigatan mi ti agtrabaho para iti panagadalyo. Di mi kayat ama itulad kayo kada kami kinitatang yo, asaan nakalpas iti panagadal na. Narigat ti awan nagadalan na anak ko. Basta siyak, sa anak pa ready ang eskwela. Aginanaak pa nanang, tatang. Uri siya, agtrabaho akpay. Kaya't kayo pa atulungan ng agtrabaho, nanang, tatang. Basta ag-eskwela kayo. Sayang titawan. Gundawayan nyo kit ag-eskwela. Tanapigsa kami pa iti inayong agtrabaho. Uray nangina ti mabayadan. Kabailan mi nga iremedyo dayta. Timportante, makaadal kayo. Ni Dino langan at ag-eskwela. Si kakit di adina. Sikan ata lalaki ka. Sikan to timang biyag iti pamilyam. Napipiyakan nyak ta babayak. Biyagan nak to ti pakiasawaak. Panunutan nyo kit din na niya ti alayan nyo akurso. Takuyugan da kayon to ni nanang yu ama pa nag-enroll. San atakayat yu ti masursurot? Welcome to Jenna Almoida Drama. Ne, anya dagita ginatgatang mo, Ador. Kagawaan da kita anak tang ag-eskwela. Payong, bag, notebook, kanda dumapay. Gimatang kan kat di tapay mo't na ay ayo ida nga ag-eskwela. Ay, basta data ti masurot pila. Sa nagaputin bagada kat isuda mo't ti matungtungpal. Ungtam mo't ngamin ida tapno agbutan da. Siyak mo't lang ngamin ti mangungungat kadakwada. Ay nalakay, saan amaala iti inuungot dayta. Nang runa kat saanan nga ubing dagiti anak ta. Kasarita ta ida iti nasayaat saan apuro ungot.
Makapasurun mo't ngamin. Natangkan ti ulo da. Kat di ta mabalin apilitan ida no talaga adida kayat ta agiskwela. Sana mabalindet ako nakmait. Agiskwela da no kunak, agiskwela da. Nanang, tulungan da kami man ang mga ayaw kadagiti singin nga apo ko yo. Tapno agiskwela da. Nay, apay adida kaya tag-eskwela ngay. Ay, jak amo kadagiti nga apo ko yo. Ay, apay ngay. Uray may sala kumatag-eskwela kadakwada. Agtrabaho ka no, ti kayat da. Masadot dan sa nga agiskwela, nanang. Malata ka sa ritak to idainton malam. Barang makapanak ijay balayo anak ko. Ay, V, friend, isarek nakman iti pagtrab-trabahwam ka sales lady. Anya? Apay, di ka agiskwela aya? Saanan? Kaya't kunti ang trabaho. Pilpilitan da kami dagiti dadakkel mi nga agiskwela ngam di mi kayat. Pati di kabsat ko masadot metten. Anya? Ay sus, say-sayangin nyo ti gundaway yo. Ay, no syakti si ka, agiskwela Kayat ko launay ti makaiskwela. Ngam talaga nga awan mabalin mi. Tanagado kami nga agkakabsat. No agsardengak met nga agtrabaho, awan katulungan dana ng kantatang ko amang good. Agiskwela ka kitdi. Masadutak nga rodan. Ang trabaho ti kayat ko, Ivy. Iso nga isarek nak ko ma. Ala sige ta kasaritak to ti boss mi, friend. This drama is owned by Jenna Almoita Drama. Apay adiyo kaya tag-eskwela di no. Di na. Addan pagtrabahok, Lola. Agtrabahok langan. Sumreka ka sweater iti main sa restaurant. Sumrekak mo ta sales lady, Lola. Ay sos, adal, tiununan yaw. Maudi dagita trabaho. Disidido mo dagiti dadakkel amang padal kada kayaw. Amoyo mat no kasano ti kinagaget da. Nagaget dang agmula. Agisursur iti lako da. Sa makipurdiya da pay. Diyak kaya tamarigatan dananang kantatang, Lola. Isahuston ti eskwela. Oray siyak, Lola. Masya na katakwada. Iso at tumulong ang nagtrabaho. Tapno at damay tulong ko ang may gatang iti kanin me. Sayon to panunutan dayta. Inton makalpas kayo na iti panagadalyaw. Tikit di pang pangrunayaw kat ti panagadalyaw. Apay diyo kaya tagbalin a profesional daw. May metag trabaho ng tang eskwela, Lola. Ador, balikid ka la, balikid. Ala titurog ko. Ay, aburido ang rod bakit. Panagsisirek ton. Ngam di pa ila naka-enroll da kita nakta. Makasangit ka masuron bakit. Sikog mo pa ilay da idi. Nangaton tarapahap ko para kadakwada. Nurse kan doktor tarapahap ko pagbananda. Ngam apay itakas jayda. Uri nang ina na kita kurso. Maikarigatak ti umutang. Tapno at dala pag-eskwela da. Ala, ang lukuyin talat ta ida nga agiskwela. Patsik ama ay ayodan tumulaeng lakay. Saan ta nakaturpos iti kuleyo? Sa maitulad na kita nakta? Anyala biyag tayo ngay. Nagkasang bakit? Di ka unay agladladin. Tapno di ka ma-stress. Ay wunta ida intun bigat ta again roldan. Yak makaturong agpampanunot, Pilar. Anya nga ta ti pamayan ta aya kadakwada. Tapno mapilitan ta agiskwela. Ikaksaydan iti pagnakmanda. Ne, agtanang ka. Ang mga numalaw anam ida. May mayat matlaang no nasaya at tipan nakisarita takadakwada lakay. Ang adan na panunot kong aramidan ta. No talaga di da kaya tagtulong agiskwela bakit? Anya dayta? Data agiskwela. Anya? Ay sus, bakit kan lakaytan? Agiskwela tapay laang. Agkuleyo ta? Oray vocational laang bakit? Anya? Maudin asaludsod ko da ito'y kada kayo. Dino. Agiskwela kayo, ano saan? Saan, tatang?
Nukas ta nga rod, agtrabaho kayo, no diyo kayo tag-eskwela. Awan te agsarot-sarot dito balay. Wen tatang, Addan na stra ka katrabaho, tatang. Mangrugi ako ninton bigat. uray siyak tatang. Alang nga rod, tangay diyo kayo tag-eskwela. Da kayo tagtrabaho. Tada kami tag-eskwela iti inayo. Ag-eskwela kayo tatang? Wen! Iso atarimaanin nyo tagtrabaho Itadyo ti sweldoyo kada kami, tapagbayad mi iti pagadalan. Welcome to Jenna Almoita Drama. Anya? Ag-eskwela da pilar ganador ko nang bakat? Wen, di mat ka no nga mi nag-eskwela dagiti anak da. Isodan at ag-eskwela. Bakitan kan laklakayan dan. Ag-eskwela da pilang. Tawa mo binakitan kanlin na kaya ni ti eskwela. Vocational ka no ti eskwela anda. Ag-eskwela nga agdait ni Pilar. Kat ni matador agadal iti kinamekanikaw. Anya? Kat mabalin no vocational. Tamabiit lang dayta. Bulan lang ti urayan, makalpasdan. Wan nuwapay mo't nga minakasjay dagijay nga poko ta. Nagpadaan dalaki di mo't ti masadot nga ag-eskwelan. Pilar bakit? Darasam mapantan. Mala daw ta ni eskwelaan. Uy, numayon. Insaganak lajay balon ta. Dino. Diyo pa intad ti kwarta abalon me. Adtoy tatang. Si Kangay Dino, ayan mati itod mo kada kami. Adtoy nanang. Kasta, igaidyo tagtrabaho, tapno adda itadyo abalon mi iti inaldaw. Ken igatang iti kanan tayo. Nay, saan kami makatagad? Tagis-eskwela kami gat nga road. Tatang. Kanwan gayam, dandanin ti Judith ti bil tayo iti silaw. Ingkay to bayadanan, ngamno diyo masango, siya kung ti mapanmang bayad intun awan klasek, basta ikandak iti pagbayad ko. Sikapay lang timang bayad iti bill, di na. Apay asyak laang ngay. Duwata paggudwaan ta dino. Anda kwartam dita Ivy. Pautangan nakman. Anya? Kasusweldo tayo la idikalman. Awan kwartamon? Intad ko nga minti sweldo kadagiti nadakil ko. Tapaggatang iti bagas kan si daan. Kan allowance da iti pagadalan da. Hay, ita, marik namon tirigat ti adda responsibilidad na, di na. Uwan nga rod Ivy. Nagrigat mo't gayam. Uray ko man dudakil ti sweldo. Saan mo't? Narigat ti awan nagadalan na, di na. Kitaan na. An-ano saklatan ti kasto at trabaho. Nabayagan nga agse-sales lady Ngamjak pa'y bimak nang. Umanay la apaggatang iti kanan mi ti matmat gadak. No adala ko mapagadal ko kat agadalak. Iso ada kayo. Habang adda pag-eskwela yo, alakit di. Ag-eskwela kayo, di na. Kaslawan mo't ngamin interest ko nga ag-eskwelan. Panunutom tirigat ti panagbiag. Tapno mapilitan ka nga ag-eskwela. Pautangan nakman nga rod Ivy. Sige, mabiit laang taalaag ti bag ko. Ngam nye, di ka pautangan iti dakkel Tamo mo ti sitwasyon ko. Siyak ti breadwinner iti pamilya mi, di na. Wen, di ka madanagan. Pang-allowance ko laang ti utangag, friend. This drama is owned by Jenna Almoita Drama. Nagsweldo kan Dino. Inton bigat pa'y nanang. Si Kangay Dina, Inton maminsan abigat pa'y siguro, nanang. kasapulak ngamin ti ado atela para iji pagadalan. Adda project mi anaskan nga isubmit mi. No agsweldo kayo, itedyo adagos kanya ka, tane. Uray ni tatang yung, adda kanugatangan na para iji eskwelaan da. Dino, awanan paglutuan, naibusan. Bangtad kayo ti paggatang, tayo nakgumatang. Ikam ni tatang iti paggatang iti paglutuan, Dino. Kat si Kangay, aggodwata Inutang ko la tinabati a kwarta kun. Pang-allowance ko dayjay. Kat uray siyak mat. Manula dyan na bati ang kwarta ki walet kon. Ay, di yu pagrikyaran day takas ti kayat yung, saan aya? Anusan da kami asuportaran, tada kayo tagtrab-trabaho. Nanang. Ala, mangirwar kayon iti kwartayo, tani.
Awan paglutuan tayo iti kanan tayo no di tayo gumatang. Umadanin ti panaglepas yu ti vocational nga dadalan nyo, nanang. Tatang, awan mat siguro ti paggastusan mi kan ni Dino. At dapay kayat kung adalan iti vocational. Oray siya, agadalak pa iti panagluto, tapno dua ti pagsapulak no. Agdait kan nagluto. Anya? Kanagabang kami, tamarigatan kaming ag-commute. Bayadan yun to ti abang mi Wan, di na. Iso ano agsweldo kayo kini Dino. Itidyo adagos kada kami. Tapag-advance mi iti boarding house mi. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Dino, agsardeng ako nga agtrabaho. Iso asikan ti mang suporta kan ananang kan tatang iti panagadalda. Anya? Apay nga agsardeng ka? Aginroll akon, tagtuloy ak nga agiskwela. Narigat mo't gayam tagbalin na provider iti pamilya. Nang runa no basit ti sweldo. Uray kumaano dakkel ti sweldo tayo slaang. Oray siya nga rod. Mariknak mo dahi ta di na. Sa pang panunutak mo tagtuloy ng eskwela. May mayat sama tag-eskwela. Nga magtrabaho abasit mo ti sweldo. Kat kasano aginroll ka mat? Ngam, kasanunda na ng kantatang. Kat kunadamot nga aginroll damanan iti sa Bali a vocational course. Kasarita tanto idaan, Dino. Nanang, tatang, mabalin mi kadipay tag-eskwela ken ni Dino. Ha? Ne, itaman pa'y anapanunot yu dayta. Marigatan kami ngaminan nga agtrabaho, nanang. Nagbasit mo ti sweldo. Ador, anyat makunam. No kayat yumanan ti ag-eskwela. Saan kami nga rudan nga ginroll ken ni nanang yo? Basta ikari yung agadal kayo anaimbag. Wen, tatang. Promise tatang, tarimaanak ti panagadal ko. Alang nga rod, agaplaya kadagos iti trabaho kas mekaniko. Tapno maipakat kon ti inadal ko. Kan siyempre, adda pangalaak iti pagadal yo. Oray siya. Adda ibagbaga jay kumarek apagtrabahuan ijay iling agdait. Innak agaplay, tapno maipakat kumiten ti inadal ko. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Kumusta ti trabaho mitag malambakay? Mayat matlakay. Medyo makabanog laeng. Ngam gagangay na siguro, tadamdamok pa'y laeng. Oray siya nga rod. Napanugak. Tado ti customer ija shop. Nagsweldo kan. Wen, siga nga. Nagsweldo akmutin Apag iso, agbayadan iti tuition fee dagiti anak na. Addan pagbayad da iti eskwelaan da. Naimpaglaki din ta nag-eskwela ta niya. At dan permanente pagsulduan ta. Saanan akas ide, ano sa dinula ditan ti pagdisdiskitaran ta iti kwarta. Wen nga rod Ken naimbag ta nakapanunot metlaeng dagiti anak ta nga agiskwela. Wen nga rod bakit? Sabay ko ma, ta makalpas da iti panagadal da. Sabay ko ma, ta di da maumang agadal aging ga makaturpos da. Makatawan la to rayanan, makaturpusan dagiti anak yaw, Pilar. Wen nga rod nanang. Mayat mo ti trabaho. Tabukod mo pagdaitan ti pagdadaita mo. Addan pagdaitam dito balayaw. Wen nanang. Pina-extensyonan mi iti pagdaitak tapno nawaya. Ay mayat kanimot ador nga asawam. Adamutan bukod na asyap. Wen nanang. Ngum kasapulan na latta ti kadwa. Iso anangala iti kadwa na. Sana balin tinapatag permanenten ti panggadan nyo adwa. Sana nakasidi at tila sir-sirkan nyo at trabaho. Tapno adala pagswelduan nyo. Wen nga rod nanang. Ngumno sana nagsardeng nagiti anak yo nag-eskwela. Nagadal kayo nga tay ti vocational. Ha? Iso ano maminsan nadama pagsayaatan ti panagsardeng da. Tanapilitan kayo nangala iti vocational course. Pampanunutek met nga roday tananang. Naiturturong met nga taa. Wen Pilar,
Napadas dagiti anak yu tirigat tawan nagadalan na. Iso ang nagpursigida ang agiskwela man ay. Welcome to Jenna Almoida Drama. Ay na, kamodyanan na. Nakaturpos kayo, Dino. Kablaawan da kayo, anak ko. Agyaman kami, tatang. Agyaman kami, tatang. Ay na, makasangit ak itinalaos aragsak ko, Ay na. anak ko. Kasla kaano la idipilpilitin da kayo nga ag-eskwela. Ita, nakalpas kayo. Wan nga rod, nanang, tatang. Laing paglakid din ta napadas mi tirigat. Isa nagpursige kami ang nag-eskwela. Ket na danton trabaho, saan kayo nagpuyat iti trabaho yun, nanang? Nanang, liklikan yung tagpuyat tapno saan kayo nga agsakit. Kanuray da kayo, tatang. Di kay ag of overtime man. Tapno sana maparigat ti magiyong agtrabaho. Mala. Da kayo ti makaam mo, anak ko. Uray dan trabaho dagiti anak mi, intuloy mi latam ti nagtrabaho iti asawak. Tasayang met ti matgadan mi, kaya napigsa kami pay met. Isa gundawayan mi tagtrabaho aginggat kabaalan mi. Agingga nagpamilya metan dagiti anak mi ket uray dan pamilyada saan damet ngagsarday amang tultulong kada kami adadakkel da. Alakastan, tugayem mo, Pilar. Alaga gayam, ditan tinagpatingkaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Inyornos para iti script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tonggal maysa.